ka Social and Economic Life Developmental Committee, jong ka Shillong Rilom Presbytery kala penlong ya ka awareness program na ka benta ki jinghikai kumno banya selok bat ki brio bangop ha ki jingdi basniu ha Darbar Hall Mission ha ka arpulai terik unai wing arhajar arpusau ha ka balayon nong yalam da Reverend B Lingdo layo an pulias zang baduai de temembasan PR heng bat ki resource person ha ka ne ka sngi kilong i Mr. H Thaba na ka police department but Reverend VTS Langstie i belong is secretary jong ka Bible Society of India Shillong Auxiliary. Ha ka ni ka program la yoru ya ka general discussion but ki resource person but ka jingkren ai kublay na itemembasan CE walang i belong is secretary jong ka Social and Economic Life Developmental Committee. Hallelujah. Hallelujah. Kiai baro kilong kibadayana, hilre kiai baro kimlong tibangantoy. Ngai mo yame auble bukpa yung wahabne. Ublong try dong kimet, try dong kimsing gitu. Jongki kisem bijongi. Jongi lang maro ibe kue hakas lajo na kakendo. Lagi long kibari kibakara. Ilong kijongi kupa. Ngai mo yame kupa. Balong marketing alam kejong baby, dilapan itu negeri kecakapan negeri sedang. Nakalian kejong ke Shillong Rilom Presbytery, nakat nak rekam kejong ke Social and Economic Life Development Committee. Kerku kejong baby tu kejong ay kiwepat kisno, kilek kejong su, lambak kejong kerku bat kejong lam kejong baby kupa. Tu sewengi kejong kopor kupa, maaf kilek kopor kejong. Nabai kini baro ipan mimo idam haka kita Yesus Kristus belum nong penebu nong siswa uji mentabat halakata. Amen. What is substance abuse? Substance abuse occurs when you use alcohol, prescription medicines, and other legal or illegal substance too much in the wrong way. Substance abuse differ from addiction, but it is the gateway that leads to addiction. People with substance abuse problems can change their unhealthy behavior. Addiction, on the other hand, is a disease. It means a person cannot stop using substance even when their condition causes them harm. Mengitu berdoa, ini jing penengkau telat. Wat ki dawai, ki belak prescribe dari doktor. Sukai ki ai pun kita wajar apa kita di badan ki akodin ki ya kata kat dos ba patai doktor si semai ki di pala itu kalau kawan jing penbuat jing sendiri kita for ki abuse. Substance abuse differs from addiction. Mungkin para addicted kita sedang David tahu heroin, cocaine, body drugs, bon jat ki drugs, synthetics drugs di baru. Commonly used abused drugs. Both legal and illegal drugs have chemicals that can change how your body and mind work. They give a person a pleasure high, ease the stress, or help them to avoid problems in their life, but it's all momentarily. Don't keep drinking with the drugs. Don't away they can jump here they with the drugs. Oh yeah. Kita di drugs so mula ko. Semua pun boy sebuah di Amerika, semua sebuah New York. So tengok semua dah London, setelah apa? Tadi kasih lah yang pula dengan terkam kata New York kata London. Dia tahu
addicted hado kata ba adien pusang play drugs udi ga kya hado kumno ban yo ketuka satisfaction ketuka ban long high long yung ba yo no drugs derived from drugs to hati bon speed ka trayu hado ka still sport ki lima ki pro ki ado yopang tu sumar ma flat alcohol affects everyone differently, but if you take too much often your chance of an injury or accident goes up. Heavy drinking also causes liver and other health problems or lead to more serious alcohol disorder. For a man, if you drink more than 4 drinks in a week or in a day or 14 drinks in a week, it will lead to addiction. Same to women, more than 3 drinks in a day or 7 drinks in a week. Unjo, bagatray senang tay, intero batray kiat wale hoy snew ba, kaba lang common problem kabag siya ba society juni. What ki na sama pun teknik itu deh, vehicle checking menit, lap ini tay senang lai buat, teknik ram itu kal, fat kimi kaba long pencak long yang kesal kimi kaba. Prescribed drugs, medicines. These can be dangerous and addictive like illegal drugs, heroin, cocaine, marijuana. You can abuse medicines if you take medicines prescribed for others, overdose, or non-medical reason. Even ngalap mengenai overdose, lusim hambol ini bala prescribed doctors. Dan ini prescribed kiwai ini kita gitu. Nomor satu ini sleeping pills, minum air. Napa drugstore napa yung ginumay sleeping pills SP yung tamba danan prescription magitan di blood depression dan kami itu ba kinyo tia ki habdan ko prescription kinyo ban tie itu gitu review ba di pa itu ndaga to ba tie namatai ban sumar ki di gitu. Heroin, this is illegal drugs, is the natural versions of man-made prescription opioid narcotics. Heroin gives you a rush of good feelings at first, but when it wears off, everything slows down. You'll move and think more slowly, and you may have chill, nausea, nervousness, and this will make you take more heroin to feel better. Happening come, hindi itu tak hendak lo, kita say, dia. Teknik clear, kini selak ni peddlers. Teknik clear lang tu, itu bukan lima tu pulang orange color, ya kini ya, drugs clear lang tu teknik. Teknik nanti tahu kena di, itu pada dengan ada lain di. Ibrahim di drugs tak sendi kot, ketua kelate, kalau belum merawat, yang nak sepan, ban itu drugs, kenapa itu craving, buat apa? Kan berfidang di ningkong te sultanat kila kawan beting sultanat hadir tam sula ja atau bajing penbuat itu beliau umba kompai tane you move and think more slowly itu right nausea nervousness this will make you take more heroin to feel better dan kamu susu cocaine, this drug speed up your whole body. When you use cocaine, you may feel happy and full of energy, but your mood may then shift to anger. You may feel like someone is outing to get you. It can cause you to do things that don't make sense. Using cocaine for a long time will lead to strong craving for drugs. Cocaine to drugs long time. Boleh what ilakay dan kita use drugs. Tikisha ban for life, ban for some years. Di itu ki ban disqualification enhancing drugs. Marijuana. A growing number of states have legalized medical uses of marijuana. A handful of states allow for recreational pot, but in most states it is still illegal.
Marina can make you feel silly and laugh for no reason. Or you may feel asleep and forget things that just happened. Driving while you are still under the effects of Marina is just as dangerous as drunk driving. Dan states you laugh, legalize lekum ka hapo Nepal Kathmandu itu jadi you bang ye you pali senior kita di puar puja juki widi be you tu bang ya kale kita di tujuh bang juki ya bonek partai legalize ki ya ki bang tu itu ki foreign tourist lagi ya jor ba ka ting ya setiap Repo India thing pattern right stage ba bacha legalize ini waktu kursi juga mulai presentation juga pada siapa lagi siapa yang jingkir juga hari ini kita juga buat addiction yang jingkir ni itu nanti kita usah kemudian bagi tackle dan kemudian bagi dia addiction di arti kau kedeka supply control ya sebab namanya kita posmen agensi mungkin kapor kipulit bagi snow buat kebaan pada kedeka demand control orang ini arti dia yang tackle di kedeka manage kita dia terlibat usi melon ini polisi dikan sepangga demand control ya sebab kemudian yang enforcement nanti kung kabalan ka kapor kepada si Indonesia akan cepat kedeka supply kedeka demand control ba pada kamdon ke demand supply kamdon boleh bersecure kedeka dia nomor ba adanya demand di besi kedeka gue di pang ke bagi berkat ni kapor mengasih kermen bagi orang polis kerja kan kalau berjaga apa kalau tu bukan mengai dengan sekretari ke berkerja masa itu ni orang tu dan pada orang dengan sehingga nama asal bahasa itu terasi musuh kalau kan ni kijinti bajing bambuan mo boleh ni orang berkata kijinti bambuan kebenkong kelong ba kelong ni dari jingkwa bujur craving kuat itu lalu siul beri sikit tu la kuat itu mo beri kuat itu di kalau mentah kalau ada craving jingkwa mo na dari perengkam kemana lomba abang lagi pada lima masanya show. Tekini abang mengikir di drug segala sigaret belum mudah. Abang sini tadi di tanggal tu hendak melawan itu karena dia sikit. Kembali benar sama kalau ada sendiri kemana lima masanya mu karena kita sama bos berlopor. Balik ke dia kalau bakal met tu ni kada mo ke physical dependence mo. Kami juga kita orang ini kamu kadang kita lagi gedor sebentar semua jika bayang ni kinyo ni step ni sahaja pun tapi lagi beri sekat penting misalnya sekat kesan-kesan tapi sahaja pun kalau muncul gini gini apa kinyo mo kada orang kami tak tahu doktor Soflet dengan ni psychiatrist juga ni biasa most experienced psychiatrist mo itu dikata ba ya gaji mentara untuk mensyuahi ketika Jepang yang penting di Jepang kalau di bidang malapor gaji mereka mungkin tekno kata mereka clash of thoughts no lah gaji di ketika pop ni Jepang addiction is a sin or disease tekung kabalan malapor ni sim bagai pop deh tendai ketika pop bangin bersiul lang nilagyan ka sains sa mga ba kamre pop kamre dia Jepang dan isim mereka di Jepang suman kung iwe ni napas pa ni kapan dono ya katakan stigma tapi orang berana orang di berdikiar orang di songkanan ni sedang orang berdrok seperti kiar di drok sebelum berdikiar tolong berdikiar no dia bagi isim mereka di Jepang mo kemudian kayak ayah lagi penong tua apa dia di Jepang kemudian lawan semat mo beri kata kebasan belum kita jengkir kita jengkir toleransi semua lupa kita kiri sikir bukan kita jengkir nanti asyik kuat
Menengapi tang kemudian minta ibai minta liar kena kiu sekiu, kena jangan lama selama motor kita lagi sekiu. Kita lain kata di Sumar, mengenai Sumar gitu bu, lain kata di Sumar, orang harga di Sumar tinggi ke, kemudian beri detoxification, detoxification toxic berlebih, hamal ruh ya kata, kita di Islam hamal ruh ya kata, tegaknya detoxification kalau orang nyusi, atau ni sebenarnya, macam di dokter seperti kata. Di hari ini Sumar ni harus tutup berkastan sementara. Kamu ini Islam. Kepada yang berihan, kata apa dia hadiah malah bagi kami. Lapan dikira ni beri kami, lapan Islam bagi bayi masa. Mereka mahu korban dari balak sih sebab tapi orang itu kini sengaja yang ingin besar karena lain itu itu disombong. Jadi gigi, tinggal mundur, beri lagi dia stop no. Kita tahu kan ini kerana apa? Dia tidak ikut, beri laksana pengah, laksut tu menekan. Dalam beri barang kuat, dalam dua metode lebih ya kami, ini super keren. Tinggal kami kata mau kerja rehabilitation, rehab pun no, rehab kamu rehabit, rehabit semua jinglin, badan orang yang juga jinglin. Kung negosi uniyo kung namin siya o mga nation but matong babahan was din mo para o was din mo babahan mo siya yalan mo pag ibang di matawi lang ibang badi te kung no man namin yung issue si pala ibang judi kijikin mo judi ka lifestyle mo di kali happy kali hap mo ini ikaw selas lagi jingram hangta yang kamu menyerap yakum kita hakani kan rehabilitation. Balai gini ke aftercare, kata gini kam jungi ke balai. Kita teriak bagi ham center, kita dan por ia follow up. Kita masan, kita store, ia jisen nanti, jisen sama. Kini kita membudin, ia kata. Mau membudin, ia kena itu semua. Bagi sebab apa yang ini beri kita di physics atau education, mau mengikat sebab education beri kum ke science beri ke batai kum kamu ni kita di phase selection mo. Kemudian kamu ketika pre-addictive phase buat suara kerni. Ketika kita buat tenang, ikiway. Kamu lah itu, dekiway berapa? Siapa buat tenang kita? Mo. Ini yang si budak lagi. Tapi juga orang dia kesok. Kalau buat iki budak mengilah pakai bentar. Dan tangkap tangan mungkin mo. Ketika kita pilih itu stage mau, kebanyakan ketika jimpau kita jikerni kita keluar stage kita ada pilih warning signs mau, beriu lesi dalam belakang dan mungkin mau hasyo, mau boleh boleh tas mungkin mau hasyo, asal menuan kita ki warning signs kita, mensyau sudah tenang itu ni mentah lawan kita, lo sudah siap lalu jik lebih dengan lalu kita jik sore dan dengan jik lagi juga. Kebalai ini kalau kita chronic phase, semua kalau kita di dalam mid step nanti, baru kita ada kasih yang kerning, mana isu, karena jika lah kamen, karena jika kenyu, karena telur, karena jika hilang kan, jika musim, jomben, maka ini di chronic stage kebat yang kerja terima cacat ke, maka jika buka, kacan, maka jika jika ada kon, apa kita ada chronic stage. Mana isu apa sendiri ki kelai sendiri kita jawab apa yang jungi apa sudah kita rumah macam mo. Jadi kita kapor dan kamu kapor jadi man sojang dan jadi dia baca mo ban ya kan bagi ba lombu umur dan tanah. Ya ubah dapat kuah ban kelar kejintip jungi sepang dapat dari sebenarnya baik kita misalnya entan kini kita sejai. Makalong progresif dia. Apa ang jingpang tu makalong progresif mo? Kalau tunjuk, untuk maklaro kita kan intervention. Kita maklum kita no. Sasna tadi. Kemudian lebih dalam kira kan dia lagi jadi jumpi.
tension mo utara ko pa kajing tip jongi dalam tarik ba kanan kiri mo kau ada deh kajing perkat bangkala kadang Christmas days lah bangkala tambah so dikena kajing sutu berangkat bangkala nama kajing tu kebakrau abang kami ini kajingnya perkat lang begitu dimana ini loh kisah perkat lah bangkala kadi kata bagi perkat dikatakan di luar mah kajing air mesin jongi mo beranglah dan tiban menelan. Bab banyak sumar tapi kajing di belum mulai usir mo kadai keba dan kamar di budi. Betul betul asangnya tak ulah klet dekat dalam kajing budi dan kajing ya marma kena sibuk gijingnya. Dia belasangnya ada sibuk gijingnya. Menyerap gigi yang kita. Ki counselors ki nampak kajing buat no. Kebanyakan kebagian kamu tadi substance abuse counselor, ia lagi counselors. Belum baik di belum bersolam, ke sense of connection, melakukan connect lagi. Kejing solam. Pi kalau mangi bambi, lesik bamkerni, batu beri. Teng kamu mana tu? Katul lagi rumah. Dan dia mau kalau apa nak ni. Udah mengisi, dan segenor mengilah mulia dulu yang setia ni, banyak kalau jinglong ini, jingkren ini, berkat ini, kita letak bini lagi bela, no, dan kami sudah kalau lebih dia, ketika kau berproses untuk dia dikata. Terkejut pada kerja jika selom misi berasanya sebenarnya prinsip kita mo, ke counseling kedai kejingan, kedai kelat jingan berproses. Agak jadi dia berabri, Konseling mereka sah, kami mereka cintai tu lepas berkat, mereka buat personnya, mereka buat budur pasaport, berkuno. Latangan lom mengarah dia cuma tu deh, semua terjadi. Lama kumni, bukan dia ajarkan tu berdiri atau berdiri. Nomor dua ni lagi kita jika kalau dia ada tamu. Berbuat lagi, bermudur lagi, merendah tu cakap. Kalau kau buat bisa, kau musim, kau berkesuai dengan siapa, simpuli dengan siapa lagi, mau kaya kita. Counseling kaya berbeda, keep follow tensions, dengan beliau, berkata, dengan slow emotions, kau berkat, dengan musim, berbagai kaya. Kaya ini kita. Apa yang keren, apa yang kejengnya, jangan lagi beliau. Kadang mereka mau jadi penting kita. Berjumpa dengan saya Yusuf dengan pertanyaan ini, he is one of the greatest counselor. Maka counseling kalau dua benar mengaji Yusuf dari Busham maka non Samaria. Pertanyaan baru yang banyak kan? Non Samaria angker ini kan? Non Samaria ada ilmu kita. Harus kau beli tahu mesti non Samaria tahu mesti dalam kerja. Apakah itu Yusuf? Bukan benar mereka. Ayo saya lo makan berarti siapa? Kamu Yusuf tiap berkata juga kalau kamu lo belum dimakahi kan? Kita kijing itu Yusuf pernah berbuat. Berkali makahi kita jasnong sesama yang lain itu tidak beriu bertip kijing jangan. Kalau ialah makahi kalau itu lain kalau ketika kamu sampai Yusuf sangat tak. Kamu menurut mana? Saya kenal orang begini. Jisu belum tahu. Ulok jadi nabi. Kau ini kita mau syak mudai. Kau bilang kalau ni, kau mulai itu usam bagi badi. Usam ini nampok bagi dia bakhalai, bagi dia nampak, bagi dia keram. Kalau ni kita memang bagi dia define dia, bagi dia bagi itu kita orang ini. Ni sutin lah. Jisu lah dari kata mo. Kalau orang ini dengan syak masuk. Begitu ngisem, begitu tinggi joki. Kampai kemudian tam. Kampai ketinggian ya, kau sini kampai ketinggian ya. Kampai kedai keting jai. Kampai ketinggian ya. Beliau kiam misnap, we listen to reply. Beliau counseling, we listen to understand.
Kibiri gisnap ban jubah ten, ngasap itu kenapa nama jubah ini. Lagi bibit banyak. Reconciling gisnap, dia gisnap ban ainia, dan gisnap ban suatu. Bode ukalium very father of psychology. People judge because it's very difficult to understand. Kahamsuk ban bisa, ban ya ban suatu ini. Kalau kita explore bisa, dengan ban suara mo. Bagawin lagi jingsam yung indang siya nila bilang nga yung everyday ikan tayo nga mo pastor. So ay kata. Yung kita ba ko ki pastor pesan. Umdai ko ni selo. Yo ni salat. Tigarong nga kan siya dio garong nga. Bagi pastor kita nyam bagi wan ki mo ni selo ki ni salat. Tigido no ijob ira dibit jongi. Ada hidup no aku mesti. Tiga kau sini kamu lagi dibit. Ia menjok itu dunia ini hidup no ini. Tapi ada sini kermo. Kalau kita jumpa boleh tiba-tiba orang berjaya. Loy ban snap. Ni kamu suki berkermo boleh. Orang ini start berkermo. Kamu suki berkermo. Kamu pun rasa. Toh, di lain kerjaan kita di jenis selok, di panggil ambil ni. Kemudian kau kerjaan orang kebanyakan. Apa aylah ni kita beli usul ni selok ni. Aylah ni kita begini, itu kita di jenis selok ni. Aylah. Beli justru orang warna ngapi baru ibadat ibakia kajingket yang penting. Mongan pengen bengkel. Berlut deh, itu lut. Tidak. Malah itu susti. Kibiri kuat ya tak, susti. Kau kajing semua Ibrahim. Ubah dalam ubah penyiar, kajing perhak kijungi tungkat komiti negara Masdam. Pada ubah kersian luar yang balak dan pelong ia kini ke program. Bakar pak anda jadi resource person. Ba each taba ibalong usi joka mola institution. Iblaai kijing hikai iba gordor kumno ba ngin smoto hakabede bat kini ki jingstir kijingdi iba biak pengrai ya ka balang iba biak pengrai ya kini jet penrio ke bai ke jongi ba da ke jingkuble ya reverend BTS langste iba nak pensyai syusyu hakabede bat drugs bat kunjuru ibalale sidam ban pipit-pimbiang ikini kibuklet ikini rayo nge iba kubila ong bangin sa kuling sampai yang tu ingin angyo syusyu kijing hikai di bakhamha